Ćao, pozdrav svima. Idemo otvaranje rote. Ovo je drugog, zato je tako označeno da se zna. Tako da prvo idemo da izvlačimo za njega, a zatim izvlačimo moj. Upravo sam zatresao sistemu za telefon, ali ups. 24 peka po 9 karata, a ja sam smotan ovo da otvorim. Da vidimo sad kako ću. Idealno. Svaki video će biti po 6 pekova, tako da, možda manje, vidite. Sve zavisi. Prvi kreće. Nice. Zo. Nice. Još jedno zo. Max Metamorph, dobro. Opa, Enshi, Legendary Six Samurai. Nice. Peti pek. Šesti pek. Red is full metal. To mi se sviđa. Kako ću to sve da otkupim za kolekciju. Nastavak u sljedećem videu.